بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون من الأخوات والإخوة والشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن يتي الله سبحانه وتعالى مؤيد ميدين كادو دين الإسلام ومؤيد ميدين ووادين يلبي تاويد e yangantoɓe kaɗo dina l'islam e oɗo zaman tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla tabintigen e mum waɗa ɗum ɗon hara ko halisa li wajhi karim. o ɓoyna en e muɗum, o ƴettita en e hoore muɗum, o hawtidira en enen e yimɓe muɗum ɓe ñande yawmal qiyama ka firdaus l'ala. haray e fewndo ɗo no makirɗum ni e nde wonno piiji ɗin ɗuuɗi, noddoɓen ɗuuɗi, mimbaruji ɗin ko wiyete kon ɗuuɗi noni nike tawayle hara l'islam on kan ko gooto, qur'ana on ko wootere, diina kan ko woota, ka fewte juule ɗon ko nokku gootu, kono hara famanduyeji ɗin e hutoranɗe ɗen ɗum ɗon hana no seedi ha goɗɗum ngo wurin no wayi wasi tawi ko funnangue hirnangue. ɗum ɗon haray fewnanilaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah andinoɓe ɗum wondema arwe e zamanu haray ɗum ɗon no fewdori noon. ɓe laaɓani julɓe reedu, ɓe wasi yiɓe si ɗum mo Allah tawno e ɗum wo. si Allah tawni on tigi ɗum haray ko honɗum woni solution on. si innama ɗo joni enen fof koen julɓe ɗon yeddo wala, si innama kadi en fof koen gomɗinɓe ɗum kadi yeddo wala, kono haray mo kala no ɗaɓɓi inde wonde goo ma ɗum woɓɓe goo ɗaɓɓi inde wonde goo no bakkiti e muɗum wondude e kuuɗe ɓeyditiɗe e kuuɗe yaaduɗe e kuuɗe ko ɓe nodditi ko. nde wonno noon Allah subhanahu wa ta'ala sunna makko on jaɓali kala goɗɗo adduɗo goɗɗum ka l'islam tawi hina ko wonno kon fewndu law kisan Allah femba ɗum inde goo, haysi jommum few mbi ɗum inde l'islam nden, kono heɓa inde goo nde femba hara ko nden ɗon inde si ɗum andete, nden ɗon inde haalete. ɗum noon haray si innama islam hande ka fewnuɗen ɗo ko sunna, si innama sunna ko l'islam. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadis mo anduɗen en fof lolluɗo wonɗo ka sunanu tirmisi e ka sunanul bayhaqi, karmakoɓe ɓen no yewti fi makko mo ka silsila sahiha ka sahih jami li cheikh nasir rahimahullah, wondema mo juuti gurdan o hawrodiri e zamanu ka yeddodiri e ɗuuɗi, yeddodiri ɗen ɗuuɗa. joni noon so yeddodiri ɗen ɗuuɗi ɓe maki solution on ko honɗum: fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. o momo ɓe maki ɗo kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sunna, oɗo mo ono hana ka taske. en andi jaka yimɓe yeddodirɓe ɓen fof ka l'islam funnangue e hirnangue nano e ñaamo dow e ley ko yimɓe jogitiɓe o ko maka ɗo fa alaykum bi sunnati, jogitiɓe o ko koɓe maka ɗo sunna si ni noon ha wiyete kon as sunna
ko ɗum waɗi haray ko ɗum ɗo woni ko ɓen ɗo woni yimɓe daɗuɓe ɓen eɗen yeddodire wonɗe wippitude yimɓe sengo ñaamo e sengo nan. si innama noon joni ko hunde woni sunna se ndaari tele makka pat pratique kamɓe ne laaɗo sallllahu alih w sallam ɓe firi ɗum tigi ɓe maaki hadisi wonɗo yeeso ɗon hadis ka sunanul bayhaqi lasil makko no ko sahih muslim افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلى واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلى واحدة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وفي لفظ أنا وأصحابي. التطبيق إن عندي جون كون والسنة وكون الله صلى الله عليه وسلم ونو يهوري منكم كدون نون فاندا تلما كتطبيق نا ديفينيسيون اون تاو سيغاري كتعريف لغة ما كتعريف اصطلاحي كون السنة دون ماري مانا فير بيسكي définition ji ɗin ka usuliyankoɓe sunna définition ji ɗin ka karam koɓe tawhid sunna ka karam seedi ka alul hadis mo kala e usuliyankoɓe kala mari mana mum feere kono joni ka tatbiq honum fanda ɓe holli wonde makko koɓe wonno kon e muɗum kamɓe sahaba e maɓɓe ɓen haray kala neɗɗo julɗo no hani taskade ko ɗum waɗi ɓe maaki koɓe woni kon e hoore muɗum kamɓe sahaba e maɓɓe ɓen jaka en andi si tawi goɗɗo si yeddodirama kala goɗɗinti ko mara gandal ko mutaki wo mo wawi artede ka hakkille makko ene taasi ko ɗum ɗo nelaɗo sallah sallam wonno e hoore mum kanko e sahaba en hara ko ni ɓe waɗirayno taasi ɓe waɗuno ɗum taasi ɓe fiɓuno ɗum taasi ɓe wolno ɗum puisque ɗon ɗon joni o andi ɗon ko ɓe wi kon ko kamɓe ko won ɓe woni kon e hoore muɗum e joni an sa wiri o hadis ɗo a inna a minen hadiseje ɗen min hoolaki ɗe hadiseje moɗon kono hareɗa hooli kan aya qur'an on allah subahana taala ka wi ɗon ka qur'an fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw oɗo ɗa felliti oɗo damir on amantum oɗo ko fanda ko nelaɗo sallah sallam e sahaba en goɗɗo sire ɗon taw ɗum fa in amanu si kamɓe wonaɓe noddede ɓen yimɓe heferaɓe ɓen si ɓe gomɗini yimɓe makka yimɓe madina ɓe andi suratul bagara ko suratul madaniyankowol si ɓe gomɗini wona no gomɗinirɗon ɗo ni allah subahana taala wiyani fa in amanu bi misli ma amanta bihi ha hara ko nelaɗo sallah sallam tun hara o riwani sahaba ɓen heɓugol liman ɗaɓɓaɗo on haray hay kamɓe tigui koɓe wakkilo ɓe heɓano no nelaɗo sallah sallam gomɗiniri noon kono joni ko ɓeyente kon ɗo itibar shar'i wondema ko tazkiya ilahiya allah subhanahu wa taala holli wondema kala gomɗinɗo wano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gomɗiniri noon e sahabaɓe makko ɓen haray on ɗon o feewi faqad ihtadaw haray on ɗon o woni muhtadi hidayatullah ɗo haray musidɓe julɓe tedduɓe e tasko ɗen ndaren woni majjere nde arana goɗɗo kala kala goɗɗo majji haray mo jogui taraf yani mo jogui sengo no a joni linsere haɗa jogui sengo goo si majjere nde naɓeta ka jogui sengo goo a yaha antiɓe jogui ko ɗum waɗi haray o aya ɗo fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw tawde ɗe hadiseje ɗe jopiɗen ɗo ɗi ɗiɗe ɓuuri kono en gaɓɓinɗinay tum ɗum ɗo no holli wondema ka laawol ci laawi ɗin ɗuuɗi ko laawol sunna gollandittete fi muɗum ustad mbiɗa faala yon yilto seeɗa eɗen hadiseje ɗo e yewɗon ɗo on haali fi feccegol yahude e nasara ko noon firali alyahuda ɓen nelaɗo sallllahu alih wa sallam maki o hadise on tawa e kaweji annabiyagal maɓɓe hollugol fejje alyahuda ɓen feccike pecce buy ɓe wi capanɗe jeɗɗe goo ko fanda ko fantiyagol annasara ɓen kadi kono ɓen ɗon fof ko hay goto ko fedde wotere woni ɓen feddeji capanɗe jeɗɗi e goo ko fedde wotere kala yahuda ɓen daɗoyta ko wan noon kadi yimɓe annasara ɓen kadi capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi ko fanda ko ɗuɗɗingol ɗon kadi ko fedde wotere daɗoyta ka julɗo ɓen kadi ko fedde capanɗe jeɗɗi e tati ɗon kadi ko fanda ko ɗuɗɗingol ko fedde wotere daɗoyta homɓe woni ɓen ɓe yimɓe wonɓe e hoore lawol sunan laɗo sallllahu alayhi wa sallam
ko ɗum waɗi sen daari ko ɗum waɗi wono imamul barbahari karmakoɓe ye tawhidiyankoɓe araɓe ɓen kamɓe ɓe maaki al islamu huwa sunna wa sunnatu huwa al islam wo sanani islam ko sunna sanani sunna ko islam yani la islama liman la yaltazimu bis sunna goɗɗo wata jogitade l'islam sey o gollitita sunnanilaɗo sallllahu alayhi wa sallam imam ahmad bin hambal ɓe addi ka deftere makko kitabu sunna ɓiɗɗo makko on filli ñande go goɗɗo du'i yeeso makko o du'aniɓe fo o wi asalullah an yuhyiyana ala l islam wa an yumitana alayhi imam ahmadu ɓeyditi ɗon maaki wa ala sunna ɓe maaki yo allah subahana taala wurna en hoore islam o wara en hoore islam ɓe ɓeyditi kamɓe imam ahmad kono o wara en hoore sunna holli wonde honɗum ɓay tum feddeji ɗin ɗuuɗi mo nelaɗo sallah sallam wasino on fa aleykum bi sunnati gerugol arta ɗon jogito ɗon ko ɗum ɗon woni solution on ɗum ɗon haɗa yimɓe ahlu sunna wal jamaa hiɓe mari hertonɗe khasa'is e ñamite yoga e majji bisimillahi subahanahu wa taala nan kono ko adi en hewde nden on toɓɓere taw mi faala yirtan ɗon e ɗon hay hannde ɗo goɗɗon lando men ɗo ko honɗum woni sunna par ce que sinnama sunnaji salligi sunnaji korka sinnama kadi sunna a tawa yimɓe no jiiɓi ko honɗum ko hakkude sunna e farilla ka ko honno haray ko honɗum woni sunna on ka sifagol no famora o sunna mo haalɗen ɗo koye feere kalam koɓe tawhidi ɓe wonɗen haalde o sunna ɗo si innama joni sunna hara ko islam on fof haray ko kalam koɓe tawhid ɓe yaari ɗon ɓe wi kala ko yaadi e islam gila ka fuɗɗi ha ka hatti ka telen tawhid ka telen dewal ka telen akhlaq ka telen muamalat jihad harb islam fof wiya sunna wa yuqabiluha al bida kamɓe karam koɓe tawhidi ɓen ɓe holli ko woni sunna ka maɓɓe ko islam on kala ko yamira kon fof no yamirrano wardugol no wira noon telema ka findeji fiɓugol ko nelaɗo sallah sallam fiɓuno kon haɗa ɓeydal ɗuytali ka julde juuɗegol no ɓe julno noon haɗa ɗuydal ɓeytali horugol no ɓe horno noon haɗa ɓeydal ɗuytali e zakkugol ittugol sadaka no haɗa ɗuydal ɓeytali kono warugol no wira noon ɗiyete sunna kala ko weñi ɗum ɗon kamɓe ko bid'a no ɗon bid'a ñare ka tawhid no bid'a qadiya bid'a amaliya bid'a yani itibariya ila akhiri no mari ɗon kadi façon ji kono ka karma koɓe usul ɓen kamɓe ɓe wi ko honɗum woni sunna ko kala ko yamira ka alqur'ana ma ka sunna ka hadiseje nelaɗo sallah sallama ala sabil ala gayri l iftirad kala ko wona farilla kamɓe ɓe konti ko sunna ɓe konti mono witiri wono nafugol sumaye ɓe mana ko yamirawo ko tenti o ko tenti si konta ka farilla kamɓe konti ɗum ko sunna kalma koɓe fiƴƴaɓen wi wo sunna ɓe jippiti sengole ka ɓeeɗa woni ɗon seeɗa kamɓe ɓe wi ko martaba wonɗo hakkunde mubah e wajib hakkunde ko dagi e ko waɗɗi kamɓe ɓe wi sunna koko tawata sa waɗi ɗa mari baraji sa acci a mara bakkatu ɓe mari noon ton ko wiyete sunna mu akkada maɓɓe on no yaadi e sunna usuliyankoɓe ɓen kono si woni tun sunna simple kono ɓenta mustahabbu ma mandubu ma ɗum marghubu ilayhi sifa wona noon haray ko ɗum ɗo woni telen makka karam koɓe fiiga ɓen ko karam koɓe hadis ɓen ko ɓen ɗon wi ko woni sunna koko baka en laaɗo sallah sallam fodike ko wuɗi maka kuuɗe maka findeji e ko nandi muɗum idan telen makka définition en andi karam koɓe tawhid ɓen mari définition mum usuliyankoɓe ne mari définition mum fuqaha ene mari définition mum ɓe hadis ɓen ne mari définition mum ɗo joni haray si waɗama itlaq si innama joni as sunna
fewde ka wonɗen ɗo ka mimbar ka wonɗen ɗo ni ko fandilen ko définition tawhidiyankoɓe ɓen puisque ɓe wi wo si waɗama itlaq haray ko yo faame ka lasli ko ɗo ni kalmo koɓe tawhidi ɓen sinnama joni aleykum bil kitabi wa sunna haray ko kitabe wa sunna ɗon ko fanda sunna ko kullu l'islam يعني القرآن وكل ما أمر الله من خلال القرآن أو من خلال السنة من خلال الأحاديث إلى آخره إذا مسيب جلب التدبة sen ƴetti oɗo mo en joganike hoore men yimɓe ɓe majjintayi si goɗɗo mo ya waɗi goɗɗum alano ene ɗum ko sunna kala ko watta guera anda ɗum siko sunna ɗo woni fi ha Allah fawali yimɓen fof ɓe jannguɓe heɓa gandal ngala kono waɗani ɓe piiji ɗiɗi hokkiɓe haqqille ɗiɓe sennidirta hakkude jannguɓe julɓe nonɗuɓe hoolaɓe ɓen o addani ɓe kadi landeteɓe ɓen ko ɗum waɗi joni an sa Allah no hokkuma lawol no landira no hokkuma landeteɗo kono sa inni a suɓatta ala hara ɗum a waɗali devoir ma ɗum woni hara ɗen tori musidɓe julɓe tedduɓe ɓen fof kala yo andu ko ngesa makko on remande hoore makko fi goɗɗo ariɗo joni wooli saboti ɓeeto ma saboti ɓeeto fi no heɓira jama ko an wona waɗe comme an woni marchandise o teno goɗɗo woli ɗo goɗɗum ha tawi ko an wonoyte woɓe yamatu sa'aru hende yiite ngeng nde hoɓɓitirete ɓentiji ñande yamal qiyama haɗa ɗon ko muskila monnani iɗen musidɓe julɓe tedduɓe en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami en dina meɗen kan oɗa en yimɓe ahlu sunna nam haray Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude amin du'a on haray yiltane en e nder toɓɓere nane o makkuno wonde ahlu sunna wal jamaa no mari piiji ɗiɓe hertori ɗiɓe anditirte nam no tawa e khasa'is ahli sunna wal jamaa ko wiyete kon صحة الاعتقاد في كل باب من أبواب التوحيد نتوى فيند مانديجي نتوى مانديجي لأهل السنة والجماعة عندي تلته سلقوا الفيند التوحيد من كامل بيسلي فيند kala ko wiyete shirku e wasaniya ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala no pottini ɓe muɗum tawde Allah famini ɓe wondema mission annabaɓe ɓen ko tabintingol oɗo tawhid Allah subhanahu wa ta'ala wi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut ahlus sunna wal jamaa hinaɓe yimɓe waɗa ɓe shirku ma wurnitayɓe laawi shirku yankoji woni mawningol Allah subhanahu wa ta'ala كويتكم تعظيم الله هذا باب أغفله كثير من المسلمين أو ممن ينتسبون إلى الإسلام من بوي هندنو ودتي مانو نسالي في مونينغول الله سبحانه وتعالى هبه مونينا يبيجيغو tawta nelaɗo sallllahu alih wa sallam gurna maɓɓe ɗan fof koɗan feƴƴi ko fi tabintingol tawhid e fi moningol Allah subhanahu wa ta'ala sa joni goɗɗo no waɗa fi honno wiyete mahugol gabru ma argol wango e gabru ma noddugol wonɗo e nder gabru ma ɗum faabinol gomo hayki to nelaɗo sallllahu alih wa sallam hay ɗum ɗon ko hollugol wonde mawɗum ko famal tawhid ko yeeso men ɗon fof Abubakar wi radiallahu an man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyu la yamut nenaɗo sallllahu alih wa sallam o fatike alayhi salatu wassalam hay hunde ala ko nelaɗo sallah sallam ɗaɓɓirte ka aduna ɗo fewdo ɗo nini sina ɓanginangol en ko ɓanginan en kon dina kan ko acciri en kon ronateri makko ndin ka telen huda peewal kono hara yimɓe no jogui du'aji ɗi ɓe jangata hiɓe ini ɗum du'aji adiyatu ziyara walla adiyatul istighatha binnabiyi sallah sallam walla bi jahihi walla bi sharafihi bi makanatihi inda Allah manzilatihi
hara mo joggi ɗan defte mo janga mi goɗɗon janga du'a ka rawda on ɗon kadi ko aden jo wiyete kon magbun si ari e nokku ka ɓuri teddude e nokkeli ɗin ka wiya ɗo ko laral aljanna darɗe dari ɗo mo ƴetti qur'ana on fonti ha gayni ƴetti du'a makko ko jangata kon on istighatha shirkiya mo ƴetti deftum kun tumbi kun ka nder qur'an ɓayi mo andi si police ɓe yii mo janga ɗon goɗɗum tawina qur'ana ɓe yaltinemo toon ma jihatul amre bil ma'ruf wa nahy munkar si ɓe yentiki ɓe yaltinayi mum mo ƴetti tumbi nder ɗon mo sikkude hara ɗayni ɓeɗo ya subhanallah anda ɓen na fima na an ɓe wori walle mannade na fima an ɓen ko fi Allah subhanahu wa ta'ala jokki ɗon ta'zimullah ko jontugol Allah hakke makko wama qadarullaha haqqa qadrihi mo janga on du'a makko ka nder mo tummi deftum kun ka nder qur'anare mo dari mo jangoto ɗon mi ari mi heɓali place nokku ɗon mi ari ha goɗɗo addilan dar binde makko ɗon mi fuɗɗi juulugol mi hayni ka mi dari ɗo miɗo juuti mi juuta moƴƴa mi felsitilan mi daari mi tawi deftum makko kun mo tumbi kun ka nder qur'ana mo dari woɗɗiti o sikka ko qur'ana jangude tawi na qur'ana jangata mo janga on istighatha shirkiya perɗum na'udhu billahi min al-jahl donc mi deftere goɗɗo mo windi o wi bab jawazu tawaf bil qubur goɗɗo windi ɗum bab jawazu tawaf bil qubur mi giti wo ɗum ɗo ko dambugal yewtewal fi dagagol wangagol e gaburuji wangoɗa e gaburu waɗa honno tatuf bil qabr wango e gaburuji ɗi ɓeɗo anda ko wiyete tawhid ɓe rewali e ngol dambugal few hadis Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kanko e Mu'adh bin Jabal wonɗo ko sahih Bukhari falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah ta'ala tawhidullah wotinigol Allah subhanahu wa ta'ala mandeji ahlus sunna wal jamaa annahum yuwahhiduna Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli abwab at-tawhid wa abwab al-ubudiyyah wa annahum ya'taqiduna kullama يتوافق ما جاء في الكتاب والسنة دون خصيصة الأولى. الخصيصة الثانية ما دمرنا ما جهل السنة والجماعة التعبد الصحيح. يقال التعبد الصحيح هناك كثير من المسلمين أو ينتسبون للإسلام عباداتهم غير صحيحة. no wodi yimɓe buyi hande dambitiɓe julɓe tawa ɓe wakkili rewgol Allah subhanahu wa ta'ala kono dewal maɓe ngal sella ko honde tuma andeten dewal goɗɗo no selli ma dewal goɗɗo sella si tawi dewal makko ngal no feppodiri e ko ari kon ka deftere Allah e ka sunnani laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hana dewal makko ngal ko sellungal ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan saliha yo gollu golle as-salih kono woni golle salih ɗum woni ɓe wi en ko woni golle salih ma kana salihan fi ayamihi sallllahu alayhi wa sallam koko moƴƴi ko wiyano kon ko rewirte Allah kon fewnani laaɗo sallah sallam ko wiyete at-ta'abbudu sahih rewirgol Allah yimɓe hande no yaltini noneji korkaji e noneji julɗele e noneji jantorɗi e noneji honno wen telan e jangirɗi façon ji hay sujuduji no heɓɓita sujuduji façon ji sa daari e defte goo a ngalɗay tawa ille awa enen haray enen ɗe wakkile dewal ɓuuri salafut salihina hakke arayti ko ɗum ɗon tawi ɗum ɗo fof woni gonga haray pellet sikka wono kon o yawino kon tariqatu salafi aslamu wa tariqatul khalafi a'lamu wa ahkamu haray o ibara makko ɗon woni gonga fi kala ceerno meɗen imam ibnu rajab al-hanbali rahimahullah mo en deftere fi ɗum spécial fi hollugol ɗum ɗon ko fenande wondema tariqatu salafi ahkamu wa a'lamu wa aslamu wa tariqatul khalafi azlamu wa adall sinnama ɗo joni si goɗɗo sikki dewal ko wiyete kon dewal ɗum ko no dagano goɗɗo no woodi e leyɗe goo si goɗɗo karmukojo goɗɗo ɗaɓɓi gandal o jangi ha o hewti nokku goo ɓenna on ɗon o hewti martabatul ijtihadi
so woyti martabatul ijtihadi ɓe wi yajuzu lahu an yusharri'a hande kadi no kala ko o wi hay gon ɗon ko dewa goɗɗo anta komo dalil hay nokku kanko joni haɗa ko kanko dalil on leyɗe goo ɓe gandi ɗum noon hara yenen andi ka ahlu sunna wal jamaa eɗen mari mande e mandeji tawa ɗum e mandeji yarlaɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗum woni gerugol gollal kala ko ɓattorto Allah subhanahu wa ta'ala hara ko gollal sellungal ko wiyete kon ibada sahiha mabniya ala hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam hara ko dewal sellungal mahangal e hoore ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rewirno Allah ko he musidɓe julɓe tedduɓe en jiɗata Allah ɓuure muhammadun sallallahu alayhi wa sallam en wata wakkilade rewgol Allah ɓuure muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi hadis wonno ka sahihayn min hadis anas radiallahu an ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lah ɗum ɗo ko hadise wolaɗo ka mimbar yeeso dendenagal sahaba ɓen aboubacre e oumar e ousmane ɓe fof e ko hinaɓe fof heɓe jooɗi doddi ɓe dari nder ñande musidɓe juɓɓe tedduɓe e nelaɗo sallah sallam ɓe helli wondema komi ande komin ɓuuri on hulugol Allah komin ɓuuri on rentade fi ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi ko haray ɗen tori jama on wata ronku gandal ngal ronka andugol laawol sunnagol yani ta ronku gandal ngal ronka andugol yimɓe sunna ɓe mi ɗo fala landal ɗon seeɗa usas yimɓe ɗuɗɓe ɓen jangoɓe ananayna kañum ko ahlu sunna wal jamaa kono yimɓe ɓen yeyɓe tun ɓennaɓe ɗo ko wahabiyaɓe miɗo fala tefanoɗon noon seeɗa par ce que wahabiya e ahlu sunna wal jamaa ko gotunna ka ko honno ko yawino kon in kana tabiu ahmadin mutawahhiban fa ana almuqirru bi annani wahabi hita joni goɗɗo jokkinilaɗo sallllahu alih wa sallam o wiyama ko wahabiyajo ara ɗum ɗon onti kañum no qirri ne weltori ɗum kono yon andi kala hunde yimɓe ɓen kan no jogiti fewde ko oɗo ceernojo mawɗo yalti e leydi makka ndin cheikh mouhammad bin abdul wahhab rahimahullah tawi ko dawlal ousmaniya on turkiya ko ɓe wonno fewjude leyɗe julɓe ɓen kono tawi hawrodirika ka sakkitode maɓɓe tawi ɓe loyi puisque ɓe fokkitono yahugol uritugol Europe ɓe waɗi doole ɓe hebli ha moƴƴi ɓe yeehi kaɓe natata ɗon ɓe gayna hettugol Europe toon fof wonta e konti maɓɓe leydi goo tawande leyɗe julɓe goo ngala wolde inde leydi ndin ɓen immi ɓe yeehi ɓe combatoye ɓen yimɓe imminaɓe e turque ɓe ɓen ɓe combati ɓe ha ɓe ronki heɓde feere no ɓe natara e leydi Europe ndin fewno ɗon ɗoɗo windi e deftere ɓe jogi deftere nden ɗo histoire on sodornde ñanden ko ni mani ɗo a shahid ɓe loyi doole maɓɓe ɗen non seulement sakiti ka ɓe yayi ɗon ɓe ɗon kadi heɓde ko ɓe faala kon hande kadi tawi ɓe wawal contrôle de tele maghrib ga feddeji yani laawi yalti gaɗen buy tawi colonisateur ɓen kan no tañƴini si ɓe sembini ɗi laawi yaltuɗi ga ɓe waway heɓde doole puisque ɗi laawi ɗin kanji ɗi mara objectif fi dawla kamɓe ko ɓe ma faandi ko fi diina hande joni diina kanko façon ɗiɗi ko diin wo dawla yon noon diin on juurigol ngol tun hara kañum wona oniraɗo sallah sallam kamɓe hari ko kamɓe wonno imam on ko kamɓe kadi wonno imam mawɗo on imamu juurigol ngol kamɓe imam ñaawo on kadi jonitemo kala hakke mon ko kamɓe donc ɓay noon on ɗon ceernojo yalti makka cheikh mouhamadou bin abdoul wahab turki en ɓen ousmaniyankoɓe ɓen tawi ɓe wondi e laawol suufi ha joni gol laawol makko maɓɓe toon fi kala wiyete doole maggol no ɗuɗi laawol no on tuma gol laawol ɗon ɓe ari ɓe lamdi ceerno on ko honɗum o wi e fi laawi suufi ɗin o wi laawi suufi ɗin fof tawi na gollitiroɓe kitabu wa sunna alay ko laawi bid'a naaɗi selluɗi ka wino laawi ɗin hina selluɗi o wi sella barkinorgol aaden qaburu sella yahugol wango e qaburu tawle mo mar dalil hande kadi ɓe yalti nde ɗo inde ɓe baki e hoore makko tawi noon nde inde na kanko jeyde
ko inde yaltinode ko neeɓi e yimɓe feddeji tampinnoɗi julɓe ɓen tawi ɓen ɗon ko nden inde ɗon ɓe mériti ko nden inde ɓe femda julɓe fof no mari no jogani nden inde ɗon rentare ka fi nden inde wola o no hende sinnama terroriste ka ɗum wola o fof pottoto donc nde mo nden inde baka o hande ɗo ɗum haray ko gontanamo la ɓoytama ɗum ko honde ko wiyete cour pénal international andi hana ɗum compliqué donc so inde nden hinde anda hinde wooda kono ko yimɓe ayɓe islam lorunoɓe islam tampini julɓe ɓen e leyɗe ɗen boyi donc ɓe ƴetti nden inde ɗon ɓay tun oyano inna bun abdoul wahab ɓe ƴetti ɗon ɓe takki ɗum ɗon e hoore makko kono kamɓe tigi ɓe andi wona anniye wona sahih na inde sahih wona inde nde wigol goɗɗo ɗo wahabiyajo wona wahabiya yagal windanogal ka defte ngal woni ɓe wonɓe wiyeede wahabiya hande wona to wigol goɗɗo wahabiya e kanum koɓe hay cheikh fo cheikh nasir al aql docteur abdoul karim nasir bin abdoul karim lakma deftere la wahabiyata fi l' islam e joginde ɗo hono woni firu ɗum wo wigol goɗɗo ko wahabiyaji ɗum ala windaki nde inde ɗa ko inde inventade ko ousmane en koɓen inventine fi toningol dawa cheikh mouhamadou bin abdoul wahab ɓede kan abete ɓe nen al mouhammadi yuna puisque ɓay ko mouhammadou wiyete ɓe tawi so ɓenima mouhammadi yuna yimɓe nen onon ko honɗum onon ko homɓe koye goɗɗo ko landino ñande go sudan go o wiɗa yimɓe ñande go meɗen jooɗi o wiwo ɓe yeehi mawludu tawi ceerno on kanko o jaɓa mawludu mo andi mawludu ko bidda ɓe jooɗi wo ɓe waɗi feeto ɓe waɗe feeto ɓe tiɗna fi ɗum moƴƴa sudan goɗɗo ko ɓeni adde tawa ɓe addi taba ɓe tappi taba tun o ceerno uggini wulli goɗo gon i kono oɗon wullide ɓeere ɓe landi min ko ɗum wullata on komi ko few ko fiyanulaɗo mi andite o ene fewnanelaɗo har taba tappete o a wonan ko fewnon tappan ɗon taba o on tappi taba o ganda so nelaɗo tappa taba so tappata ɗon tappade taba o wimi wo ɗum woni saabu yimɓe boyi yalti e lawol waɗugol feeto mawludu puisque ko ɓe landi ɗon o landi hakkille ko aw ko fewnon tappan ɗon joni o sikki o andi tifinilaɗo en ko fewnon tappan ɗon o miiji awañini fewnonaɗo ha taba tappete ɓe andi tigui san fewnonaɗo ha taba tappetake donc ɓe andi jaka koɓe woni konko fenade ɓayɓe tappude taba yimɓe wulla ɓe andi ɗum ɗon ko bidda ene noon haray joni si goɗɗo wiyama wahabiyajo koyo jaɓu ɗum ka ko honmo jaboto bon ɓay joni si woni fiwata on tigi woni polémique ka won yawuma yeddode ɗe on tigi no wawi selde ɗon ɓay hay ɓe innima yo joni ɓe innima intégriste ma ɓe innima extrémiste ma exagéré ma honno wiye kayda si waɗin piyi ɓe ɗaɓɓa inde bonɗe baka on tigi ta haji ma na yawon sa innali be défendoɗa sina hara ko ka téléma scientifiquement hara joni koye conférence ma koye dars ma koye muhadara scientifique ɗo haɗa wawi démantude as plus b holla wondema tigui tigui o haaɓiya ɗum ɗo ko inde embantade fedde si ayankoɓe aranɓe arnoɓe égypte e sakiti ari nder leydi makka ndi ɓe waɗi ellaji buy e tawanno ellaji mabɓe ɗin ko ɓe ari ɓe warugol julɓe ɓen ha ɓe warnoye julɓe moƴƴa fi forcegol yimɓe naada ɓe lawol mabɓe ngol kono Allah wallali ɓe joni seeɗa tam seeɗa Allah waɗi ɓe foola a shahid ƴettugol nden inde ɗon baka e hoore julɗo moƴƴo gonɗo gollitide defte Allah sunnallah ɗon haara ɗum ɗon ko fi mbabi tamfir fi pottingol yimɓe gon tigui kono alhamdulillah wontani ɓe waba e hoore mabɓe puisque joni turkiyanko ɓen tigui e hoore mum ɓay ko ɗe balɗe ɓe jooɗi ɓe waɗi étude ɓeni ha ɓeni joni kamɓe kadi ko be waɗa tasdir al mazhab ɓe yaltina ɓe jooɗi ɓe ɓeni ko be waɗa projet fi yaltingol dina mabɓe kanka yaasi puisque hari ɓe mari probléme dina mabɓe kan ala yaltude nder leydi ndi ɓen joni ɓe heeɓi jawdi kamɓe kadi ɓe yalta ɓe darna l'école ji ɓe darna juuɗe ɓe waɗa ɗum ɗo ɓe yaltina production ɓe waɗa propagation fi dina mabɓe kan kono yente kamtinaga ko ɓente kon koko laawi joni argol ɗo inna ɗo anade ɗo lawol tasawuf ko lagino ɗo goɗɗo yewata e gayka o naata e gayka ɗum noon so wi gayka ko henewi won tan nam haray ko waɗi simiɗo lando ɗum mi nani ñande yewtereji buyi ɗo ka journaux ji ka site internet ka ɗuma ɓe wiya hakkude wahabiya ɓen e suufi ɓen makko wasi tawi ahlu sunna wal jamaa wonti wahabiya ɗum ɗon fottanama ko ɗum ɗo waɗi siyara mbiɗo faala ɗon ɓuura hentanade jendotoɓe ɓen fiyo ɓe andu ko honɗum woni honɗum
bon fayda ɗo andi yimɓe média ɓe ɓuri ko ngare ko fayda si ɓeeri lié ko ɓe darta ko yimɓe apparence yimɓe ko wona wolede ko ma millier on ko wona wole ɗon ko ɗum ɓe hoccata ɓe ɗumanno surtout enen kamen ga ɓay dina kam ka protégé aka wente kon himaya dini ala no nahe ilamiya on ko leyɗe arabie saoudite par exemple goɗɗo wata ilamiyan ko ñom yimɓe yaade média wota ko woli ho dina kanko ɓe hara no woodi ko wiyete ko journal be journal mari ko wiyete conseil mouchachar dini kama dialla hara on ɗon o wawa wade moura'at ko feƴƴat ko ha bonnali inde dina kan kono ga goɗɗum ngo waɗa ha excita yimɓe ɓe waɗa guere hara na ko waɗayno guere yan joni innugol ɗo joni goɗɗo wahabiyajo fayda tigi tigi ɗum ɗo na ko moƴƴi joni haray kadi oustage on sifke seeɗa fi ko hertani yimɓe sunna ɗen ka sifaji haray hiɓe lolliri wiyegol ɓe teddinta dina ko maɓɓe wo jokkuno kon ɓene aaki haray ko honɗum woni ko islam on faami kon e teddingol mawɓe masina ɗum e needi ɗo be seddindira taw hakkude ko wiyete kon ɓe al marjiiya sinama ɗo joni teddingol mawɓe ɓen e teddingol koɓe jokkuno kon ɗum ko hunde wonde jokkodirde sen fontiɗo joni defte ɗen en daaray hay almam malik ma imam Shafi'i ma imam Abu Hanifa ma imam Ahmad e yiya to masalaji ɓuy ɗi tawata en jokkali ɓe majji tawa joni en sansi ko jokkuɗen kon koɓe jokki kon enen en jokki goɗɗum ngo e lawol e ngol lawol ɗon hara kon saabu on hara kamɓe ɓe heɓano dalil on ma kamɓe heɓuno dalil on kono dalil on sellano fewde maɓɓe donc enen joni alhamdulillah Allah walli en dalil on selli yeeso meɗen masalan joni ɓe ari ɓe landi imam Malik ɓenni ko hondetima goɗɗo immoto si tawi juulugol ngol hewti yani kan ɗaka nder juulide ko lewta mbo immoto adab a fi safa imam Malik inni wo yimɓe ɓen heno e maɓɓe tiiɗuɗo ɓe maɓɓe sewɗo e maɓɓe tedduɗo mettuɗo imade har saqil en maɓɓe hayfuɗo yontiyimo nde o faalawo joni noon tawi hadis no ka Bukhari wolɗo finde goɗɗo immoto ka juulugol tawina ɗum ɗon nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe makani sahaba la taqumu hatta tarawni taw immo ha yiyonmi yani ko si imam on naati haray men ko yeymo walla ko haram ayiyatumi ka imam on hoytoyi men no darade safino donc na darnugol ngol watta hay men immo woɓɓe acci ha si fuɗɗama darnede woɓɓe si ɓe heeti kadi qamati salat ɓe immo kono ko selli kon ko si onti koyo immo si imam on hewti donc a shahid imam Malik kanko wi ɗon ko yontigui immo nde faala o ande joni si en ini joni ko yontigui mo nde faala o hadis o waɗano ka Bukhari la taqumu hatta tarawni piiji ko hollugol exemple won joni mawɓe men ɓe mbuye maɓɓe ari kamɓe ɓe jaɓa wondema tamgol juuɗe ko sunna ɓe wi wondema ɗum no aña ko nari ka Mukhtasar Khalil wa kuriha qabdu yadin kamɓe ɓe mbano ɓe firiri ɗum ɗon almuhim ɓe yini no aña tamgol juuɗe wa imam ibn Abdul Barr ka deftere makko kafi fi fiqh al Madina fi fiqh alim al Madina mo haali fi mum toon ala asas annahu mazhab al Malikiyya wonde mon aña kono ka deftere makko dalil tigi tigi nde hooli nden noon o windal ɗum toon donc ko ɗum waɗi hay ɓe añimo seeɗa kamɓe Malikiyan ko ɓen Andalus ɓe añimo ɓe jaɓali fayda sakude gandal makko ngal ko ɗum waɗi gandal Ibn Abdul Barr ngal ka Malikiyan koɓɓen ɓe naftorali ngal few ko karmo koɓe hadis ɓen naftori Ibn Abdul Barr na kamɓe Malikiyan koɓɓen kono waɗi Malikiyan koɓɓen haɗi naftorali mo kamɓe tawi hay komo qallidin ko jogitiɓe ko fina tawa ko wiyeten komo fina tawa mazhabiya on hay so tawi dalil on tabitiɓe jaɓata kamɓe accudugol koɓe tawno koɓe jokka dalil on donc ɗum waɗi ɓe naftorali kanko Ibn Abdul Barr rahimahullah gandal makko ngal ko gandal hadith tawde ɓe wawno gollirde mo moƴƴa te nda wono hanafiyan koɓɓen kanko koɓe hadis ɓe yaltiɓe maɓɓe ɓe nafi mazhab on ɓe waɗi ko wiyete kon tasil ko argol ka furuuji mazhabu addana ɗum dalilaji dal defte ɗen hono wiyetele mazhabuji ɗin tawa e mazhabuji wiyete kon risuɗi ɗin ka telen dalil e mazhabul hanafiya donc fiwon ɗum kanko koɓe hadis ɓen buyite koye hanafiyankoɓe ɓe yaltini defte maɓɓe ɗen ɓe tiiɗini dalilaji ɗin muɗum moƴƴe no hay so tawi dalil loyi
kono ɓe geri kala ko wiya ko mazhab maɓɓe toon ɓe adani ɗum dalil donc maliki en koɓɓen kamɓe ɓe heɓali on hidma ɗon tawi no faible moƴƴa donc ɗum waɗi hari kamɓe ɓe aña si on tigui tum janggi dalil ɓe añamo ɓe pottomo hande kadi ɓe wata gollirde e gandal ko jogui ko jani ɓay ko fi ko hertani ahlu sunna wal jama wonɗe yewtude mi faala tum ɗon ɓendine ene ka karmakoɓe ahlu sunna wal jama ɓe lutodiri e mawɓe on fof haray ko e dalil ɓe tippi haray ko dalil ɓurɗo sellude ɓe tippi bon masalaji no woodi masalaji tawata ko masalaji mabni ala dalil ɗo masalaji go ko mabni ala ijtihad si tawi ko mabni ala dalil wona joni so witamgo juuɗe no mar dalil ko tawata hiɗo sumugol o jeɓɓe reɓen noon ɗum mar dalil ani ko mar dalil kon ɗum noon sikki ala ko kamɓe koɓe woli kon ko ɗum woni gonga hara ko homɓe ko woli ko woni gonga kala koɓe jokkuɓe daliɓe ɓe wiyata ɓen hannde sukaɓe wonmaɓe inta wahabiyaɓe maɓe inata ahlu sunna fayda on inde ɓe ala jaɓɗenigol yimɓe ahlu sunna puisque minani goɗɗo ne ɓe wonɓe wiyata do ahlu sunna wona bomoɓe ko ene woni ahlu sunna kamɓe koɓe wahabiyankoɓe ma koɓe ahlul jadid walla nanda hon donc ay neɓalli goɗɗum nanno ina ɗo ɗe nokku goo goɗɗo wiɗo yaltiɗo deftere o wi o siya ɓen no yalti deftere on nanda kono ko Tijani Sama wiwa hon nani wo deftere ashi'ahum ahlu sunna ina ɗum ɗon nden non deftere hayso nde yaltinaka lagin ɗo puisque wigol ko ahlu sunna wona carte na windugol carte d'identité won joni ɓe lamdo profession ma ko on wiya komi commerçant yo na ɗum woni ahlu sunna har mi awan pon ɗon ko sakkitorde pour yani khasais ahli sunna wal jamaa annahum min alamati tasannun annahum ya'malun بالدليل حتى قال أهل العلم عند أهل السنة والجماعة بل كبار أهل العلم من أهل السنة قالوا الإيمان قول وعمل العمل مهم جدا إنك أهل السنة والجماعة gollitirgol ɗum kadi ko tawa ɗum e hasisa mande e mandeji meɗen na carte wigo joni a kaari ko sunniyankojo winde carte d'identité on joni si ɓeydi joni kamɓe woni ahlu sunna windugol ɗi deftere yaltina fi ɗum na ɗum won sarti tafala moƴƴina winda ka net tafala winda e defte waɗa tafala ɓuta sen télévision wola ɗon gila bimbe hakkikiɗe na ɗum won sarti on ko honno anta tamal bin nusus walla ma tamal bin nusus ta gollitirgol dalilaji walla alaade gollitirde sa gollitiriɗi alhamdulillah ko ahlu sunna sa gollitiraɗi na ahlu sunna anta ahlu ra'yi iɗen en andi annasu sinfani sinfun yimɓe ɓen ko façon ji ɗiɗi ko yimɓe ahlu sunna wa yimɓe wiyete kon ahlu ra'yi ahlu ra'yi ko ɓe wiyete kadi ahlul ahwa yani ahlu ra'yi min babi takhfif mi hoyfintumo on sina ɗum yani kullu man khalafa sunna la yuqalu ra'yi min ahli ra'yi kono sinnama ɗo joni ahlu sunna e gandi ɓen ɗon ko jokkuɓe dalilaji ɗi gollitiroɓe ɓen kala ko windi ɗum ɗo no selli e nelaɗo sallllahu sallam haranti no hakkille o gollitira ko ɓe woni ahlu sunna hayso ɓara carte haysi o mara carte d'identité ka windi wonde makko o sunni wona moƴƴingol carte ngal wiya kañum ko sunni on sarti buy ko sikkatano joni yaltugol inna kañum awa ɓe windiri deftere ɗo ɓe yaltina ɓene kamɓe ko honno ko ɓe kamɓe woni ahlu sunna ɗum ɗon goto nanantaɓe ɗum abad ma yakun an ahli sunna woɗɗitiɓe sunna ɓen fof ko ɓen ɗum ɓuuri woɗɗitade sunna haray ko no mi wiirno noon ka fuɗɗode cheikh alhafiz Sow haray hande inchallah en tongutu ndeɗo lowre nde yeeli heɓen fajo ɓangguinen ɓuuri ni e ko honɗum woni dina haqiqa kan e ko honɗum kadi woni ko morta kon e muɗum haray ɗe weltani ka technique to oɗo wiyeteɗo Mahmoud Mansari haray ɗimintaji heddiɗo inchallahu taala hatta auditeurs lande ɗen haysko landal ma lande ɗiɗi e jentiɓɓen ɓeyɗo 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46 haray ɗo way noddude gila joni lando si tawi no mari ko falɗon faminede e ko yewiti e nder toɓɓere ɗo haray Bonheur FM no uditani on ligne on assalamu aleykum wa rahmatullah allo assalamu aleykum
Mamadou Adi Diallo Lambaye. Naam, waɗu toon juuta fota meɗen yiɗi on lando heña. Ko ɗuma fiɗi ɓe accitoɓe juuɗa keɗe ma dalil silo ɗo ha hewto e nelaɗo mina ni goɗɗo noon o mari dalil ha tuggoyɗo e nelaɗo ko ɗo noon mum alandetade. Jaram. باختصار ربنا لنا يقول دليل الله هيتو النبي صلى الله عليه وسلم في أكيد الجود جولة نعم أري في كارث بيني بمر دليل تونسيد دون بيهولون ها باي غو سي غو يمر دليل يو دليل اجي غادي نسيد داي بيهولون أري دون دابي داي بمر دليل هيتو النبي صلى الله عليه وسلم في نعم نعم 623 السلام عليكم وعليكم السلام نعم عبد الله باري ما توتو نعم مدو بينتيون مهيريون يلا مكم جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ملا مرقى صفية سمبايا نعم مدو بينتيون ملا لندي لو سكريتين جو ديفي ميلسي ماسينو داكو فنياما جارم si tawi hara hina e nder sha'ira maɓɓe ɗi hara na defugol wona joni hande ni mo defi so defi hande nelde ma sellata par ce que ko wi hanki hari ko ñalande diine maɓɓe si tawi ko feeto e nder feetoji ko ɓe watta ko so waɗi feeto ma himo horuno o juuli ma himo juulino ma ɗum iidi ma ko nandi muɗum kala ko yowdiri e diina maɓɓe kan so defi goɗɗum ma o hirsi goɗɗum joni ma sellata ko ñama amma noon se hara o nelde tumi babel ihsan hara ko moƴƴagol tun e ma noon ella ala e muɗum hara imam ibnu mubarak no hodduno e alyahudajo hara o neddeno paykoye makko koye ñande o nam 623 62 62 63 assalamu aleykum assalamu aleykum waaleykum salam nam ko Mamadou Bobo menen jenti o nam o landal mi landi fi affaire kalwa saare no ɗumanni ay naatu kon kalwa ari ko noon mi landi fimo assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah eyi kalwa andi kalwa ɗum ko no mari manaji ɗiɗi kalwa arano on ko wi ko ɓenta kon joni on tigi no ƴetti goɗɗo no mari ko adadu ko wiloto ɗum ɗo min dafi ɗum no andi ɗum ɗon no nandi e noddugol seytan e haajuji adnayankoji ko yimɓe go natta ɗum noon harmi amma joni ko goɗɗo innata joni labudda an yahulu bi rabbihi sa'a aw sa'atayn aw 10 ayyam masalan so yehi joni makka o jooɗo ko suudu kaaba toon mo jangga qur'an mo jantoyinde Allah siko ɗum on halwa ɗon ɓe faandi en ɗon halwa sahiha amma joni waɗugol ko ɓe watta kono halwa kaari naate halwa har ɗon o yiyetake mo jokki mo wirdade toon fi mo faala leydi ma mo faala goɗɗo yahu Amérique ma mo fi visa ma fi Angola ma woɓɓe won nanga toon fiiɗo ɓe hetto o jooɗo ina wirduto ɗon ha nde ɓen ɗo yalti o ɗum ɗon aray kon ɗon ko shirque ena fi isti'ana bi ghayrillahi subhanahu wa ta'ala ɓe ganduno tawa e wi nane min alamati ahli sunna wal jamaa annahum salimu al aqida nam 623 62 62 63 assalamu aleykum assalamu aleykum aleykum salam nam o lafarana baɗi simante nam nade ɗon joni fi par exemple si jaati jomi ha ɓe jini si fallanakade ɗon si jagi wona ɓe jini ya gon ka yenade ɗon toro yalla innamo yalla yaafo so tawi ɗum no arayno dagi jaram aya so tawi a tawanoka surrugol ngol e ari a tawanoka ko surra ari yaha ka makko ka wonɗon e duwanɗamo illa ala e muɗum madama tawanoka surrugol ngol ma hara ko musidɗo ma heɓɓiɗo nelaɗo sallah sallam ɓe yewna ɓe duwani ɓe sonnaji fittenoɗo julde nden ɓe hikka gaɓuɗo makko ɓe duwanimo ko ɓuri moƴƴude sa nani ka nanɗa ɗon duwanɗama ɗon ko ɗum woni ko selli kon e ɗum ɗa kadi illa ala e muɗum nam 623 62 62 63 nam assalamu aleykum waaleykum assalam nagato alhamdulillah ko jallali depuis abdallahi nam mi faala faamude ko hombo yani newnana juulɗugol e paɗe est ce que on juuli ɗo ɗon kadi e paɗɗe mo newnana honugol imamu woɓɓe jarama ara kañuno par ce que ɗe balɗe ɗo ɗum heeɓi men ko waɗi goɗɗo no julniɗo famike landal ngal famike landa juulɗugol paɗe no ko sunna te paɗal ngal no laaɓi nelaɗo sallah sallam juulidi e paɗe ɓe makirin juulide e paɗe mon ɗen si on tigui hewti no salligi mo wawi darde kasengol ley koyngal ngal o waylta koynal ngal o daara ley toon tawi soɓe ala toon ma ko nefi ni ko tata mo sikkitiji ko soɓe sina soɓe ara mo wawi julde e paɗe ɗen ka selli ɗo yo juuludu paɗe ɗen selli ka o julna ɓeke si julde makko nen sellali honno o julnuta goɗɗo si nde selli kanko tun on hara nde sella ka o julna nam alo assalamu aleykum assalamu aleykum aleykum salam nam meɗen janti on
ala to alhamdulillah mi salmina mi tori bayano awa yalla e ɓon ko moƴƴi ko landal men ma toon nden bon ko woɓɓe ko hikka men nanne yewta ɗo landal ngal raɓɓindino waɗo toon woɗɗi ko moƴƴa landal ngal ko fiiwosi sonnajo jonni titenge muɗum hara e dewgal hakkude makko e moodi makko taƴi few nam joni en faami ko ɗo narno ko yewtere ɗum noon son jikaɗe seeɗa hakkude yimɓeɓe ngaɗe woɓɓe sonnaɓe ko falnoɓe hettude o remulno jontude tengeji mum nat on jarama wiye raɓɓinde million mo joni titenge muɗum ɗen haray e hoore tottagol hoore muɗum haray dewgal ngal boni amma no joni tawi mudi makko miskine mudi makko no haton jini e mbuuɗo ƴetti onno mi okkima ma mi ñawlima ma jaɓu ɗum ɗo ha haajitora ma tigita jonnan goɗɗum komi mara ga e an hiɗa haton jini yani na jonti gongol woni sarti indegol dewgal ngal boni kono so jonniti teŋe ɗen e hoore mo andi ko faandi ko yo hettu hoore makko ɗon haray woni hulu si gorko on jaɓi kasi o jaɓali ɗon haray ko obligé jaɓugol puisque sari islam no force no obligé mo jaɓugol koyte kon hullo ko mulsim wonande gorko yani sonnajo on kanko kadi so falama sedde modi makko mo niwna maringol lawol ɗo ngal o lawol ko forcé yani nayi o maraki suwa sinara ko debbo en ƴiltiti ala fa hen 623 62 62 63 nam assalamu aleykum waaleykum assalam nam ala ko lamɗi ɗo savembe makko hinane si wondema mawludu on ko bita tawi noon binde 11 mi jentike ɗo radio ko ɗum wono wiide mon kala wiɗo mawludu ko bidi ara o perdi aduna lahara ara ko on ɗum woni ko semmi e muɗum barakallah fik wiide mawludu ko bidda wara o perdi aduna lahara ko ɗum waɗi wowloɓe goo ɓe wowla hara ɓe sikka nunno ɓen ala faamu ko siɓa ɗum noon haray ɗum noon ko tawa ɗum e holow fantingol ene fantinagol haray tigui on ɗum ɗon sella mawludu ko bidda ɗum noon foti noon ɓe jaaɓi wonno ɓe jaɓali sella waɗigol saadi ko bakka wodanma e muɗum haray ɓe rentina jama on waɗigol kala ko tawata tabitali e hoore lawol no lawɗo sallallah sallam ko waɗita goɗɗum ko fiya e baraji tawa waɗi ko bakkata heɓata haray ya rento ɗum noon haray ɗen toli Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗe yimɓe sunnayankoɓe gollitroɓe dalil ɗaɓɓitoɓe gonga tabita e hoore muɗum ha ñande Allah subhanahu wa taala ƴettite nam amin haray ko ɗo wonde waynodirde e weltanike cheikh alhafizu sow eɗen anditina wonde ko Bonheur FM on ɗon jentade ka micro ɗo ko Dieng Mouhamadou Dianka technique ko Mahmoudou Mansari haray fahin hiɗon jeeja hiɗon weltana hiɗon torana kadi e heɓugol baraji jentagol Bonheur FM haray ko ɗo wonɗen ha adde hannde assalamu aleykum wa rahmatullah